suhum Ufoludia and Coco Conongo Yasu Asankare yes you put any name mass Nina Yiki Mangodee Someone suhum Ufoludia and Coco Conongo Yasu Asankare yes you put any name mass Nina Yiki Mangodee Super FM Super FM Super FM Feel the heat Super Super Feel the heat Super Super Accra and someone suhum Ufoludia and Coco Conongo Yasu Asankare yes you put any name mass Nina Yiki Mangodee This is Super 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 Someone suhum Ufoludia and Coco Conongo Yasu Asankare yes you put any name mass Nina Yiki Mangodee Feel the heat Super Super Feel the heat Super Super This is Super Super Super
Take it again. My Jesus, I love you. I know that's my Nyame onshirawo adofo awutie me ha Sompa 106.5 and then you Mangodee matena se na de dwumadi ato ne din the third service ebrewo enti uwo nkran uwo kumase uwo sunwane uwo takorade uwo nkranza uwo tachiman ene takorade koforudua babibia wo bia na utie mi amesra ko Facebook na share dwumadi ni mame Mangodee I am live, share me on your page ma obibiara owo contact listener so no ohunu se Mangodee maba aye Monday to Friday na edu fiada dwumadi ayedi ayato ne din Sompa live worship baton ene ne yade bra onti ene de Mangodee nsanka bia dodo bia ni ho ni nyina aye osore aye live worship baton ene yade bra o enti enuafo na beduru fidie mu ha nene yebe aye who is who can lift up the name of our Lord nia obetimi apage yenyankopon di no aye tiefo na na be kire enti tie obetimi a kire mu ye a ajewa ko Facebook na odi omontade no ade aye your friends your description anam posa odi ade obedi kan sha ase no aha de obedi kan sha ase no na tie nie the month of May no aye number 5 aye grace and now the month of May our month of unusual resource, undeniable. One of the principles among them, maybe can was some power. Faith. Mark 11:24. I say, for this reason I tell you, for the reason of unreason difference, undeniable resource, I tell you, when you pray and ask for something, believe that you have received it and you will be given whatever you ask for. So faith is a principle to have whatever you want in this life as a Christian. Mama utieme ena de anya wona mebeko ena ya nwom to na efri adwo da kor na Mangodee matena se ma hyase e na me de nsam mu odu ahintasam na me de abra enti mensambra no anyomtofo na ye ready ya the live worship baton at the bro Sompa 106.5 mini baby awo Facebook no so Sylvester Nyako Namishrao Adepa Namishrao push it for me Monsha mame Babibia will be a shamame Babibia will be a Mr. Shamame share me on your page. Let's move on. Let's push the kingdom agenda. Let's push the kingdom agenda. Missy will be power one pole. Yeah, the assembly baba will be power one pole. The best one in Yankopono.
Thank God for Dr. Blessed. So at the radio station, by a Kenya me some tea. Thank God for his life. We are not limited because Encrosa 40, the man 40, touching my 40, Sunyani 40, Kumasi 40, Takurani 40, Takwa 40, and Ankraso dear. Yatwa Piki baby be a radio to mamma. Mama be a mamma. Sister be a mamma. I am for sorry, Yamara. You're sorry, Yanko Pon. You're sorry, Yanko Pono. You're sorry, Yanko Pono. Everywhere you're ready. Everywhere you're ready. Yanko. This is Sompa live worship baton. Yenya Bama minister. The first one. What yes him? Minister Evans, Nana Evans, what yes him? Yanko, a jackass of video now. Sabe bebe obi ahia se bi wonu danya me ase. Danya me ase. Abra ye wa de kase bo so mpai danya me ase. Begin to exalt his name. Shall say do danya me ase. Danya me ase. Osuru Yehudi Asasi Yehudi Oinibia Ranti Osuru Yehudi Asasi Yehudi Oinibia Ranti Obiamawa Dimuhini Maya to say Dimuhino Yebinyamia Dimuhini That's why I said Dimuhino That's why I feel the heat. Nana dia Dimuhino Sompa FM Don't for Dimuhino Suru Yehudi Asasi Yehudi Ranti Suru Yehudi Sompa FM Ranti Oma ya peja no adimuhini Ape dimuhini Ataina dimuhini Ranti Ya mama dimuhini Ya sawa ni sa dimuhini Feel the heat Sompa Waunamnina nyakuponi wo Uyapatia inaswabure Wape uyapatia nyakuponi Feel the heat Sompa Waunamnina nyakuponi wo Uyapatia inaswabure Wape uyapatia nyakuponi Usuche wanyina Usuche Anaje usuche wanyina Usuche Waunange na nyakoponi wo Sompa from yaradi ni wo Babawo yabadi nyakopona Usuche Waunange na nyakoponi wo We are body in a swabure. Yebis, we are body in a cupona. Oh, so go to church. In a bay in Yaminaya. Chacha Maswo. Better Yaminasi. Bayinaya. Yaminaya. Better Nasio. Better Yaminasi. Ayakasa. Wanyamiko kroko.
Ayakasa Unamiko Kochoche Ninabeyi Nyaminaya Tacha Maswo Bata Nyaminasi Beyi Nayo Bata Nyaminasi Bata Nasyo Bata Nyaminasi Ayakasa Onyamiko kroko Ayakasa Onyamiko Ayakasa Onyamiko kroko Ayakasa Onyamiko Ayakasa Onyamiko kroko La la Ayakasa Onyamiko Ayakasa Onyamiko kroko Supanya minwa Ayakasa Onyamiko Hanachi midi wasidaka Midi wasidako Midi wasidako Namia midi wasidaka Masya miti Papa ukwa uni mijifu Sama na wasya Anajiyasya yatia Papa ukwa uni mijifu Sama na wasya Sama yo Masya miti Ukwa uni mijifu Sama na wasya Eye Anaji usomi mu Heya wana usomi Usomi mwe Sauna wasomi mu Wasomi mwe Akame yete Wasomi mwe Wasomi mwe Akame yete Sawasomi Ankamaye nenyo Auname Sawasomi Idi aminya fenchombi Idi sika chombio Ina fenchombi Tunu na ye misa Aminyafo Adomu na ye Usunya fenchombi Lalo nyeni sika chombio Ade nyafa Ya tunu na ye sa Ya nyafa Adomu na ye Ya nyafa Adomu na ye misa Nyafa Adomu na ye Nyafa Adomu na ye misa Nyafa Adomu na ye Sama momra de bonya ya foni mi Sama nywa ya bonya ya foni mi Udio chenko ya dia tumpai Ya dia tumpai na chiro kasasi Uwa mnani bina ya midapa Ya frau poswa sanya grupo nuno Chirasa mi boma samsa chirawa Wama mi konu sapaido Uya chumanyire nyami ya usasu ya yenyamtu Wana utu punu ma wabientu mimie Na wabie punu swa wabientu mitu Uya nuku tabra wa mpipi mnumu wanu Utimba akoni ya wampamu jene Atuwa kusanya grupo nuno Sami bomu na nyana mininyami yenu Abouti, abonga Yenipa bebre ne uko samadu Enesa yebo wodia Atisa yakase delete Ya wadelete ali umama Ya wadelete atamels Anu yana ekradongosu
ɔno nso so kɔ ne kra akyi. Yɛfrɛ no the late Ekuadɔnkɔ. Nanso yɛsom Abraham nyame biara. Ɛkyerɛ da ba ɔyɛ onyame. Ɔno kɔ na ɔtumi bɔwura asamado. Ama asamado atumi anhwɛ n'anim. Ama ɔkyɛde ne mpanimfoɔ sesa wɔn kaka. Wɔtumi ka ɛkɔtena na branka. Yesu Kristo pa wɔtiri ma wɔnya kaka. Aba wodi no aba ɔmrani. Aye 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 Woni pimpi ma wo fafuo ayine mi ma wo suta wo ya ni monyam fue na die mi peja udinda so mi mutumi ni fue ayine ye be yo ayo ayine ye me ma so ana sawa no yanda wo ya pimpi ma wo fafuo me ma usuda ni monyam fue dadi mi peje udinda sumi mutumi di fue aine ya be yo aine ya be ma usu ama shawa ni monyam mi jana mi hunu na watu zikaka ni bia misuati imama ni sungasha Onyamiagama awakumununu juda mabuse ngomujata yebida ine nyinanu yawadi nkunimunu wasatadie yu night say yawa ani tiwi dise ojanshirama ana no mi dise ojan fita nyami bendie na uni uya mama say ya Aine ebe you are mama usita I cry not to sorrow Abiarani oh I cry not to sorrow Abiarani oh I cry not to sorrow Abiarani oh Aine ebe you I cry not to sorrow Obiarani oh I cry not to sorrow Obiarani oh I cry not to sorrow Obiarani oh Ine yebe yuaya Yebe mamusita Aye 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 Sanu nyuma inarati wadanzese somebody nyami anyone fa koto chenina kutuo tachamenina papa mwaka sewuyo nyami Sanu nyuma inarati wadanzese somebody nyami anyone Paul Ocho Chenina Kutuo Tachemanina Bapa Mwaka Sawuyo Nami Kokoko Tambari Makamini Siadia Yo Namini Wo Wo na Wakai Pemu Na
shanso aechina apoti abomra ni shabu kochama sai udi numaso yotrobonsu yamiwo timamba usamrani abodi abomra ni sawo kochama sai udi numaso yotrobonsu yamiye enememba usamrani Wosanu nyuma inareti wada sesa apati nami yani wampa oto cheni na kutuo tachamani na mapamwaka uyo nami ene minie ine rajaya msini atida vichaya tisamina Mini anu nyango mibiamu Papa de safo de sami Mi aya di mi yeshia ene Mi aya fami yashinu Shana mi huye radio Shimi afrinu mi mu Pecha mi yashima poma sema Nena dumchinu ai Misuma yodifo Shami kaya riepo mi Coming up here, my as if you see, I'm a brown yamino, and there was a son who watched you. Then I don't know, it's so my own before. Enemy, Minera, I am so. I didn't try to something. Minian wonyamo bibiemu Apa de safwa te sami Mi aya di yeshia enge Mi aya fami nyashino Shana mi huye radio Shimi ofinu mi mu Ene Peja mi yeshima poma sonwa Nena dumchinu Isuma ya onifo Samikai Achubi achinia Kamina mihina mayeya Ansumishia sompanya menua Ana wa mama bravo asika Ene nadum chino Yesuma yonifo Yerati waya Wayati nafro Shabrina Wasi samami Yerati waye Wayadi namfo Shebrena Wasi samami Mopro fweje Kama fuji sasa Unamini miamina Ama wanimo Namini mshawara dukasa Miamina Mitachina Ebeyeti Simisawa Kasa Amakuma Soyama Akwami kuma Brapoimi Yabi bibiara enyeyo Awarati Nisuya tuwa ni mwana Nikuma fukasa Aramena di kabima mio Yeradi kasa Mama kuma Abraba mi po Abraba imi Yemanu biara enyeye Awarati Adaje misuya tuwa ni mana Kuma fukasa Aramena di kabima mio Yeradi kasa Mama kuma Ikunimdie Aya mimadia Ampo Ikunimdie Aya mimadia Ampo Samara di mani saswa Ikunimdie Ribramimo Ikunimdie Aya mimadia Ikunimdie Aya mimadia
Kunibia ya memadia ampo Samara de man is so swa Kunibia Ibrahimo Kunibia ya memadia Samara de man is so swa Kunibia Ibrahimo Kunibia Ayame matia, kunibie. Ayame matia, ampo. Kunibie, ayame matia, ampo. Semena de mani saswa, midian wanyam adikomifia. Kunibie, ayame matia. Wame bwami Ewurade Yesu e Yawumwa Say dem yawu Wame bwami Ewurade Yesu e Yawumwa Say dem yawu Wame bwami Ewurade Yesu e Yawumwa Say dem yawu Wame bwami Ewurade Yesu Yawumwa Sese dem yawumwa Wame bwami Ewurade Yesu Yawumwa Sese dem yawumwa Wame bwami Ewurade Yesu Yawumwa Sese dem yawumwa Nyame onshirawo. The next person is ready. The next person is ready. Enti yebeko 22. Eye 22. Enti se utie na wofia na aye oda na wako Facebook. Aye Sompa 106.5 FM Accra. Na YouTube nso and also aye Sompa TV live. And also we are live on Facebook and on YouTube. Facebook and YouTube. Na oko tuning in so and also I have Sompa 106.5 FM. And also your ho. The next baton. Yenu ya be mana teki. Let's go. Yanko. It's not our might, it's not our power, by the Spirit of God. Lift up a voice and worship. You are not sorry, you are not sorry. Let me be our shame. That's a baby, I would see me. Let's just come and what do you mean in imagination? It's a son of Jimmy and the then I will wish I am also. Yes. Oh, Sabarima. Oh, to me. Oh, to me. Oh, Sabarima. Sabarima, New Year. Oh,
tochile edum rebina kabusia fa wonya hye ba esa nyame adom ne bambo bitino ene wa ma ya odefo a wane wa me afraid do ka wo bia wa ma ye na so ya nya me na ni monya papa wa ye yi ripa ye no muta wa ma ye na so ya nya me na ni monya Super FM. Wamaye, I did everything say, Sumna Swadiat say, Wamaya Savatebia. Wamayana, yes, Wapayana Wanyami, Nani Monyam, Baye. Every fire, why ye resanga? Yeah, for us to come for me. Why ye resada? Apara, Wamayana, yes, oh, Yanyonya, me when you monyam. In the credit is a was of right. Body, I'm running sound. Go to me, Yamie. What's so now? You are some of your cancer upon Sansa Edum Rebia. I we see a fra, Empire Cow. Sabramino Cassa, you will be to chill. And not say where we are. Sansa Bible say, if you are trying to go when it has swum as ever. Never for me, cancer, maybe I would say, Asase kai wani monyam emwatu akmara kanzi senseni obini wosa wokamiti wasoro ka wokasi yo asase kai wani monyam emwatu makai wonsenseni obini wosa wokamiti wakameti wabini wosa semi da wasi wabidumye semi da edawa woni biada fwe asamyo Feel God eat. What's up, Yami? Asamina. Yes, a popia will be bought out. For your copia, one
Adia ba ko ma wo wi asene se. Si sorry anopa. I think see be den nyame ase. Ba ye hwemwa, emwa. Enuma anasenta kraboa. Yeso kwari a wo fa so den nyame ase efekeke. Says the Bible so boy send the sun in the sensual. See a baby on your mini dinner yet. Now see a nina ya, or when my boss say you on your night. Then for so in the woman who mean so. It's a done and then you nice to see the aye and your cinema in Uncle. Who's in when you're young? Ube uchini power cover Sumpa FM Obiara niwa Uyo nyamya utiwoda Wedi wounya sama sukuni Seyeba udina kwa tojenina rakutuo Wabiniwa watisawo Uyo nyamya utimoda Wasatrakda Ono yo nyamya wakasa mapwasocheti Utimoda da. Oh no, yo nyamya wakaza mapwaso chiyeti. Achi kwa ikesi. Sumpa FM. Sumpa FM. Achi kwa ikesi. Yama usu. Achi kwa ikesi. Woma yeyiwayo. Yeyiwayo. Yamausu Wedi wo wunya samasu Yepo wudina kotoja nyina Wakutu wo Wabieniwa Uyo nyamya Agra and Samuel Suhum, Kufuria, and Gas, Asankare, that yes, Agra and Samuel Wasi woni pim ma wo fefo no ye mo nyame nsamarane first wayine ya ma wo soda wo ya ni mo nyama ni mo nyafue wayine ye peja wudi da to me di fue yasibre first be wayo so panya go pande first so panya go pande Kanyina ya bawo mranyo Body emrani sawo Obu prentu mi nya propone wo Kata kache chati nya propone wo Abona mrani emrani ete Wobini wa wani wuso nane Body atu mrani Yanso ine emrani sawo Emrani sawo Ranisa wo Ranisa Isa wa fata wo Achonchon sa wa ne fata wo Body amrani eche Ranisa wo Ebodi Oh, ebeboni amrani sewo. He's the Alpha
ayati wa brabo you know. He's the Alpha and Omega, the beginning and the end. He would accomplish it. Oh, he would accomplish. Yet he will show me more. Hey, wana usomi mwenye Papa ukutayano. Hey, wana ukraye nana. Sewa somi mwa. Wasomi mwa kame yete. Hey, sewa somi mwa. Kame yete media kunyame. Sewa somi mwa. Sumpanya mekaya beyate. Sewa somi mwa. Rodenya mieka beyate. Obidubye sewa somi mwa. Ekame yete. Sewa Push it, my brother, push it. Tomame. Oh my God. Sewa somi mwa. You know what came a day, and you say you were young, came a day. Million Baba said, you were young. Once I want to feel the word to for the ayana mama nesenana sewa so bimwa enyanya bia wotumaya enyanya sewa so bimwa enyanya sister enyanya let the yesu enyanya kadi atono enyanya ka baby awadu ne ka wuduru ya someone so me moi I feel something within my heart. I feel something within my heart. Baby, I'm a summer. Ora senya wona ukuraya ya. Enya wona ukuraya ya. Enya wona ukuraya na. Akabusumo ya ntoya. Enya wona ukuraya na baby ya yuriki enduro. Enya wona wudi entata. Enya wona ukuraya na. Ora ko bonsa bedi ya hana mama ne se. Mama say nyame we na nsuwa. Baby I want to come and say nyame what? Brother baby I want to come and say nyame. You nyame na ya. Oh my God, sing it. Push it. My brother Andana Abdul Basat Nyamishwate. Say Yamina Soyabuya. Say Yankupon Soyamua. Say Yamina Soyamua. Say Yamina Soyamua. Or say Yamina Soyamua. Ah, Giakachiri Wabrabo. Say Yamina Soyamua Giakachiri. And Yamina Soyamua Giakachiri. Ranzo Mimu. Kabiru baby amefa. Senya nyame na tete tata. Wasi senya nyame wa mafa. Mama senya Yesu na waya. Oh my Israel.
Wasi senye radina waye. Woma yako. Senye Yesu na waya. Senye Yesu na waya. Woma Israel. Pentecost for mama ya senye radina waya. Senye radina waya. Assembly of Senye God. Yesu na Mama ya Roman Catholic. Anglican. Senye Believers of na waya. Internationally popular fellowship. Mama ya senye nyame na ya. Senye Yesu na waya. Senye nyame we na waya. Oh my Israel. Senye nyame we na waya. Sing it. What ya wa mama nina. Who's it, my brother? Mama fire. Omega nyame asiana. Papa. Oh yes. Right, abubu. Senye Yesu na waya. Oh my Israel. Eti senye radina waya. Umayaka. Senye Yesu na waya. Oh my Israel. Senye radina waya. Umayako. Senye Yesu na waya. Oh my Israel. Esirani we radia. Esirawu ne radio. Oh amama manina. Sing it, my brother. Nawama wama fire. Anna mama won't sing. Yakira Chani Sanoma. Afido Fidi Symphony Fidiemu. Wasi Fidiana Bubu. And Natia me Mateme wo. Etia Fanasi. Yafanasi Koma Esio. Enviani Aboson Pradia. And Yakawa Mokawa. Hey Rade. Senye Yesu na waya. Oh my Israel. Senye Rade na waya. Mayaka. Senye Yesu na waya. Oh my Israel. What's this up if Titigua? Nameda sometiasia. Happy Titigua. Nameda somekonkawa. Adiawa ya mami na doso. Unyame fanta. And that Friday, baby market deal. You be. Sabi oko hwe nipa bi edu o masamwo. Obi mame. Say nipa no. Yeah. Enye na wodi na enye ni nyansa. Oh yes. Enye ni sika bi owo. Oh yes. Enti bi am bi say mo say. Eti nipa na wawu no so mo semi ana. Da bi o menua. Owe japade semi o. Owe wunya de bebre semi. Basi nyanyamia. Enye nyamia. No my go. Senye Yesu na waya. Oh my Israel ka o. Senye Rade na waya. Jesus. Enye Rade na waya mama ya Senye kawati. Yesu na waya. Sumpa 106.5. You're streaming live on Senye Facebook. Rade na waya. You're streaming live on Senye Facebook. papa bi na waya. Live on Senye TV. sompanya mi na waya. Oh yes. Enye Mangodee nya mi na waya. Oh yes. Rati mi nya mi na waya. Who said my brother? Nya mi na waya. Senye Yesu na waya. Oh my Israel. Senye Rade na waya mamayaka. Senye Yesu na waya. Oh my Israel. He is wonderful. He is wonderful. Yeah. My Savior is so wonderful. What's the oil and Jesus? Come on, sing it. Why you not so? Jesus, hey, why you not so? Jesus, Jesus,
Jesus, oh, Jesus, oh, Mundana smam wati denyame asma me. Andana Abdul Basat, God bless you for joining us. Gladys Boche, God bless you. Gladys Boche, Gladys Boche, Gladys Boche, God bless you. Nana Ama JB, God bless you so much for joining us live. Odeneho Imakus, God bless you so much. My God. Mumbra Mashano, on your side. Jesus, on your side. Damn it, Samuel, God bless you for joining me. Share me and bring your comment on board. Your side. Jesus, on your side. Wasimo Mashano, why are you for warring? Aparo, Jesus, all your sons. Yetimo Mashano, why are you for warring? Jesus, oh my God, thank you, Jesus. Mumbra Mashano, why you brafoni na woku? Sapa papa. It is Jesus, oh your son. Beti Mumbra Mashano, why you nyakani na eta? Sapa papa. It is Jesus, oh your son. Thank you, Jesus. I'm in slow, right? God bless you so much. God bless you so much. The next one, Nana Evans, or the Ebera praises. Now, in the next 10 minutes, Yanko. Sumpa. 10 minutes. Feel the heat. Sumpa. Feel the heat. Sumpa. Oh,
1 minute, 1 minute, 1 minute, 1 minute, yanko. What a service! What a service! The next 10 minutes, I bright. The next 10 minutes, I bright. Now, bright, I brand the praises na baby. I mean, sir, or more mutino ever commented by all miss. And you know, the next round, Bora Humu. Na yanya Jumani Yanko. Ebi, why you ready? Yanko. Rebecca, God bless you. God bless you, Rebecca. Hallelujah.
How can I choose between Asem Pedipa and the test? Hey, how can I choose Nyame nhyira o na onye okese
we aya nwomtofo akasefo mienu na omode osode ne ayayie ade abra yensa akasafidie so na anwumere binim se ofie ho ayehye binim se ofie ho bibi ekoso den pa na tianie ehye we ya radio mu akuninin ye beduru nkra ha na ye som ne yasom ye dia na ese ye de niema nyina be keka na bibibia atimi aye correct na de na menim se course no betimi apeke dia but mebom homoden ye bere na aso awia no but mebom moden apeke course mienu miensa bi na asa na wodi wo fie nkranza tachiman drobo doma munyina ene nkranta korade takwa na monsomo de modi aba mabie tetafone de atum eye two numbers na Mangodee mdi adwuma mensha ase akura mo frɛ eye 0260 196064 0260 196064 announce say 0260 196065 mame for frɛfo adi kan abushani good evening na me mami be ni na wasere sa mama nyabotra ne yankasai Auntie Grace kasani yanko oh yamin cho na un brother ni na na ibride Auntie Grace wa filia Abusha good evening. Oh yes. Nyankopon sira wate. Na hwani o? Prince of free Atadeka Ashama. Prince anyumere mu anon koma me wai. Kasama me ne yanko. Amen. Ekwane de nyame abie no ofie ha. Bra Prince o ka se yemie kwa foforo nto ma me a. Na o peso kire se me free hanko nya sa. 0260 196064 0260 196065 Odishia me mo adwo. Hello. Me go so Mangodee. Na me papa be na me ne kasa anwumere yi. Epacho amedi dia mankwa. Ekasa fi kasoa. Eja mankwa mo anon kwa anwumere yi. Anwumere de enye yize. Ba me fa konya yiso achia me gira wo techiman. Ene ye 1 month owo ye Yakopon ensure ne nkura ne nyina. Ene shira mo so mpafo. Nyame nsira wo so. Nyame nsira wo so pa. Abushia good evening. Very good, Papa. Na me papa be ni. Of what mi kasa fi malam city. Ata of attack asama nko. Of another tender. Another Yamunja bandi a tender. Wow. Na binya mikasa everybody incham. Everybody nyam kashie. Everybody mamu nye chasing. Nangusu of my na musa osompa and shaky on mine. Na everybody we should do amen. Amen. Of our time, Mishra. Abusha, good evening. Good evening. Otimen Kadia. Media Meton Cow. Hello. Quantimian Yinaso. Abusha, good evening. Good evening. Me papa be you. Eja na bibia boko de. Na me ho den center for maame a wakwa awo so aba. And then you see Ankasangaza. Mama spirit left job of Spirit ness and wadure. Yamisra also. 0260 196064 0260. Me say unya radio mo experience papa bia yaba afias in ade bro. Abusha good evening. Good evening. Na abusha ni be ni o. Abusha ni be ni o. Good evening.
But I flavor okay. Osai okasa free. But of Casafro Alpha. Bro say kasa mama ne yankwai. Nami Shiramupa and Mama Maniajipa. Mama Mayishra. Nami Shiram Wanyamuka. Amen. Nyame won shira won so. No man won ta for me and 9. I will say good evening. Good evening. Na me ma me be ni. Me pacho me de presla me kasafi. Kaswa botiano. Ah mama, kasa ne yanko anadwi. Ah na di de meni ade de do. Praise me na de just to. Gidi. But the flyer not to be WhatsApp. Eh, advert the name na Bo advert na ubenya 20% what? Nyame sira. Amen. Me wia ya from me producer ne ani nkomo wate. Nyame sira pa, nyame sira. Abusia good evening. Good evening. Me pacho wani o. Pacho brother Frankini. Bra penny kasamam ni enko. Pacho kasafi tetimai. Menu abema kasamam ni enko why? Pacho kasafi tetimai mredi ma bondu mama manyadi papa. E kame kwa kamu ba ma biase. Na o sana ate o mbeze mekwakoda. E kanungu ananke ye bossa na Mangodee me nkoda. Hwe ma wade fufuro ntese na Bible mu ka chense chale me ko ma wade fufuro ntija me na me nkotwe me yiri soloku. Abuja Madwo. Hello. Good evening. Good evening. Me pacho me ma me be ni o. Me pacho yes sir. Mama kasama me yankwai. Yo, me pacho nyame shira munde papa. Ba ku de obebo njom ka se. Eye wuna wuso mi mo. Njom ne de obo ye mi yanka pa. Endra e bo be ye 1 o'clock na mi nam joma se de na to an ka se biare. Ntimi ntumi nan. Nsi otokra ntimi njane nkope ba di nfa. Na mi de radi di me san no bi so mi mo ana mi tena aka mo be duru si. Me duru si ajare kra man jare. Enti se enne ka nyum we de ye me na omo bo man. Enya nya me ne so mi mo ndo a filbaro kra pia ne ampani. Sumpa FM. Kesepa me de ramatu. Nyame sra pa. Hwe osi hwibaro piano kura nko bewu. Ono ankasa wonim ni status. You know, on fast da menya me dia enye ye kura da. 0260 196064 0260 196065. Abushana desayo. One akasai. Na ogase free you. Tuya bodom. Eja tuya bodom fo nyina ho design. Na koko aba na say body na aba. Wow. Wow. Tachi my own. Yeba be ye crusade wo, don't worry. Yeba me boss kura ni me di unkomo yeba ko tachi ma ko crusade. Ye jina mu den. Hwe, ya sum Ghana na ya sum Nyankopon so. Abusa good evening. Na me ma me be ni o. Me bra, hey, I say who voice na say Mrs. the Penny voice no. Emu odu. Nti asa me ya confused. Na ifa na ugina o kasa yi. Domi pillar 2. Eja mu anu asem nko. Ada nko bayi sira. Omo mo mo bayi na ja. Ya go po se yi no be shi. Ke go sira ayu plan ti o. Eje ho nu ma no mo ye. Omo ya be papa. Le ese amam 40. Amo mo nso a. Omo kuta talent e come as no mo so be ti.
na ebe nyame ase obiara ya adie obiara de yintia obiara de solo ho ami samu bebre amen nyame nhyira yɛbra pani of free domi pillar 2 0260 196064 0260 196065 0260 196064 0260 196065 abusua memo adwo. Hello, good evening. Mama na de sai. Nyame adomu. Ene efiada, enfa na kasa free. Kasa free mamprobi. Mamprobi. Mama odin. Nyame shamu. Amen. Papa mu ye. Nyame change mu voice ni. Nyame share me. O mama ho. Fearful na. Ma warriors. Asempa mobani nina nyame bi omu ba du pempendi so nyame nchiamu menyaji midawasi nyame nchiamu ewo Yesu dimu amen. Amen. Mama mamprobifu ya anu echi o mama me why. Amen. Nina. Abusia, good evening. Good evening. One you. Abrekuma Paradise. Aha, bra kasani anko. Yeah, yo nyame mo nyina mo yade but eta kakra achina dia na import ke area. Ochina member. Ma tata ko talk ko gagi to propo apra. Oh, what's a sakoto akonya keto bi so apra. And yeah, don't worry, 21st clinic. I sabia. Yeah, say bibia twawo. Otu osirintini na atio. Ye be kan sia ma. Entimi srawa. Ye wi afrem na menchro ba bi onwo na ko wate. Yo, because me fa ko so kemi abako. Me brother abako a ye friend da anko. Eni ni yire ne Mary ewo Christian village. Nyame nhyira wo nso pa. Ade sia memo adwo. Pato me jozo. Na wani o. Pato brother Frank mi katafi techima. Techima fo nyina ho te sa nwumre yi. Techima fo nyina ho ya pa, techima fo ya jesu pa fo akon ya timo tane ya story. Nwumre dias dia na ote ye kasama me. Nwumre dia mama nya je papa. Sumpa FM. Ubu Koma, don't worry. Ubu Koma 21st clinic for better amount. Nyamisra pa. Ubu Kompe, u anu afreme na 21st clinic for yaba. Yaba be nyano, yaba kemi bia. Bese 21st clinic de unya intini stroke. Odi a message da fa okon wo ho na oba e be ni nyina de ama pepepe e be kan nyina si am wagina wo na so ti se ne odada no a 0260 aka 2 calls pe na Mangodee media cinema community anom nchen ni abon komo 0260196064 0260196065 0260196064 0260196065 na enumere de I believe strongly say next week there unse yen there any debia no then debia no yaku anim kakra enti nyame ya adom afiada se ne ame yeso pese okan asem kire nyankopon aka kire mframa enti me school fees makama asem awie enti obema mbi abusa good evening. Good evening, sir. Na wani o voice there ya me de CJC Kasafri German of Bonacre. German North. Papa? Bonacre. Kasama mani yanko. We did me bo abasupa Bonacre. Me bo abasupa atama. You really see your name go. Me papa. Mami. Oma wajumanya ni ma. Nyamisha baby o kase free German of ekwawa enye nkra ha baby a o tim say sompa de
we are limitless. We can't be limited. And Ghana had there. Me who station be a quite chirisin sompa. Me who station be a big currency da. Na o transfer on bebu tienye. O try o na me den e bebu. Me mfa course no bio. Na me mom premium anu nchen. Sompa FM. Amini kanko Minister Evans nchen. Many of them are say Oba de adum. Bibi abako de. O yo sofo ana. Pasha be yourself. O yo sofo. Pasha. Oh, okay. Voice no. Dulu baby ne say as a person preaching. As a preaching abem. Preaching abem nyum tun. Eno na asen ko de everything audio overtake your friend say bright. But bright so the strategy be by. Because They say oh yeah you sofo ahwo. You see everything a mouse be your sofo na o yes so beto nyum. Papa, me and Kasa made you to a chassis. So for you money, the bad 3 weeks here and baby so for. That's a 3 weeks here now. What you say? Oh, the software never come. Oh yeah, bad 3 weeks. 3 weeks. 3 weeks na me ordination. Oh, sir. Patron. Wow. Yeah. Serious. I mean, you've done well. God bless you. You've done well. Now, social media, so because Godfred's be person be follow. Yeah. I say you're queer no man no. Yeah, but on my TikTok here, Nana Evans GH. Nana Evans GH. The same as Facebook, Nana Evans GH. Oh, okay. And like YouTube, here, Nana Evans Music. Yeah. Now, so the be munawo. And now what was sorry? Me yesa mete asole but me friend yanko pon fa nti me twen se obe peke me ko obe peke asana obe no wuru be bia de be fa but so for the waji atum me yes so for 3 weeks na me di so for nti o twen na me say obe peke call no amount location patron my friend is on fa oh yes oh 33 Jeremiah my friend offer sana man and obi kire me Isaiah also my call no so on fa sa patron daddy and ya say the phone bi so ajo de be fa me so patron am friend ya me ma mate daddy mate wow so Nana Evans GH in patron our TikTok yes sir and Facebook as well mami si mani Facebook here Nana Evans GH wow yes sir yes sir na so obi pel sisi a nyame mfrɛ nyame mpeke wo koi na obi besi na afrɛ no obi preach oh papa frɛ me ba nyame nyame respond cry oh papa frɛ me ba I don't need your me ba the number be sana apacho me number 025 67 32 914 ebi abiro bi tie 025 67 32 914 patron eno no your one kasa personal number patron me mumu number sai mumu patron daddy enti so bi person send mumu a no kwasem afa sa line so na papa ade bako won say ya ba radio so ya papa ya de na matujo omo frɛ yen edan yen school fees e soro mo say we de omo che ade na omo ji ya che omo from omo ji school fees papa obe free studio obe say bramba cho mi nidi oh asemu no kwasem anti aya momu ne mra me say nya call so inti we dey o sra say enye momu enye program papa na dey o mi say next week ye di aduma wa kra oh ya bandi yan say yentimi nye de inti papa yes rom say omo frɛ no mo fa yen kokuma say takura de takwa okay no kwasem na ye bre anya sa de am bebre papa ye be wu obi betena kan say gospel musicians no komode mo pa munya support papa ene no kure komedie bi mo bate me de nyame adom me wuska nyame adom me wuska me wuska mo bate Feel the heat. Sumpa. Indeed, young friend Kumase. No question. Because next week here Aduma. That's outside Accra. Indeed, say Kumase, Koforudia, Kaswa, Anakaswa.
Kaswa I'm starting omo de account nti Winiba Cape Coast na asefo no yes sir nti osofo bia open mutufo bia na so meso amonko nti mesro si number no so bi ma me 025 67 32 914 yes sir eno ye number no a mpacho esaye mumu nti se obi fra wa yes sir ida se eye program bi mpacho daddy Accra mpacho Accra next week dey yetwam but the free next week ikone dey yes and Kumase ne Takra dey yes sir na daddy mpacho pese me to tie phone ma say me hu so mo frefre no kwasem na me phone ko vibrate na me adomo a June yeah me worry okay second of phone nyina say my time achi ye beba me wedding kase pa e wa children's park Accra ni pa me ye wedding children's park e bin see da oh yes Ghana phone nyina mo time achi unu abe ma papa that dem person me best man oh meba esa me no tenten ne ase e kala no kwasem ne ye kase no ti mahye mani mo nya ba una abeto coat na mami o papa say me wi amagema de enti no problem Debbie me best man me manje we na free no ho me manje me de che no me so wonfa okay that also time me mati papa me de be che bra me dey me budget o daddy mate daddy ya point na ochina me mate la be susu Monday na me yadoma me ka se ekoto ana opam daddy we tell no fi New York na ba o okay ebi una aye me dance di yes sir into ochina tell ne ba be susu na me adoma Monday oba be susu me so ochina ye mba aduma papa si me ne ye aduma o ma be ka o ma be ka ti ochina enye aduma ochina ye aduma na Monday okay nti baba yati daddy nti sisi ano de obi frawa a program outside Accra next week outside Accra dabe na aduma na kasa I think May from on the 12 15 for record yes sir okay yes sir ana aduma no my passport so me me 2 kwan da me first account to me 2 year Nigeria it me stromo omo frɛ ya mu twa plane ticket ma ye na na bright na ko pushira wo me ne me ba AB na yamra na me di adwuma no my son bright we be abako there yamra do papa me hu wache no kwase no wache no wache I mean you have the voice you see me pese anytime bia no wo nkra ha na nyame adwuma na ye bom ana oyere ma kwan ono kra no adwuma na bi na oye ntino obema me kwan kom fanse if you baby am on with you be Tuesday na ma be Accra okay es oti adwuma na se oti adwuma na se because ono so wo mbi ntino okay obi ansi obi akwan minim se wo de minimu me nua na afiansa na mahunu no sa okay so mo yere mama room da na yes o be hwehwe me yes me hwehwe o mama ti me bom nyomo odo yin na dua bo security man ka je me be hunu akra me nwane yes internet de nyame aduma be hia o it's a privilege yeah nyame sra pa right there na me na wo liberation hour you recorded one music bi kra na say so ye pa but bright dwane jame bright also social media you so bi on Facebook ni TikTok edin ben sa na betim dia hwew hwe mo age Bright Bronze Ministry okay Facebook Bright Bronze Ministry TikTok Bright Bronze Ministries okay YouTube is Bright Bronze Ministry na okay enti so bi so pese send me nua be me kan yi enkran next week ekone de na sa aduma no aye ready battery no enti no say obi tie yen outside Accra no pese ono ye program number be no betimi afra okay obetimi afra 0547 04 57 50 0547 04 57 50 my number obetimi afra esiso no okay my number is 0547 04 57 50 0547 04 57 50 my number obetimi afra eno no we WhatsApp line esa mobile number
ti number de obe frɛ bia na besi so eno a WhatsApp WhatsApp sanso ye momo number nti baabi bia nipa no be fra fa bia yeah obetimi enu adi nkomo yeah that's good now say are you available for programs bia na oh say o friend kwa dia si number no so bia mame 0547 04 57 50 Sisibio 0547 04 5750 and my number Minister Bright nyame nhyiraw no onye okese ubechie nipa mienu bi ana wadofo bi oyere o pastor osofo na okra memisa meni bebi okwa asori na na okwa asori Josako nko ho okay they see ane dey you see I maybe Eastern region oh okay Abrim New Abrim New Abrim na say am wanti in case of say obi friend kwa dey make me fit ho aba na me background dey am Secret Peace Ministry International or Malam Market echiwo but Abrim once more Christ Fire Revival Ministry ewo ho na me call asori ho yeah obetimi echia nipa mienu ne yakọ okay mechia yesofu pani Christ Fire Revival Ministry Apostle Dr. Emmanuel Opoku one no kani ye ba Accra hanso so a echia Reverend Asante Jamna sinyame onhira mu bina me ame ho kani ma de nyina me dofo baako Opoku a ofori nyame onhira pa nyame nhyira amen nana daddy na ubechie nipa mienu bi Mate na daddy asori be mu na wo daddy man so dey say ever hold it possible on kwa asori bia me kwa so ba ti say ma yewe kakra o say me bo shabo nti asori si a we free mpatwa I say me free yes sir ndubeti ya chie nipa mienu miensa bi me chia me spiritual father Prophet Samuel Nana Kweku Asare no ni asori pacho asori na asori dey dey Everlasting Joy Arena ba uni hobi menen na asori ba ya metanko oh okay yeah asori no Madina oh okay nti me chia me papa okay ena me chia eye me hokeni hokeni pacho no bia o say ho fianza na ba ware no hokeni say brapa na misanso chia me ameba ebi akopon hira no aso me ache na menya ne kese ebi na me hira o papa mapeja mensa say ebi no kresa osomsom pa na me hira me pa cho be check machine we mama wa me hira bra ha say Mangodee enanwumre ote Minister Bright ene Nana Evans enka omo no de live worship baton no de ebrayen na me said next week so me producer ne be hye live worship baton every Friday bia a live worship baton na o pese ye ba wa sore a eno so be frɛ me producer o pese ye ba wa sore ho a ye de dwumadi ba wa sore ho a o be frɛ me producer ne ye di nkomo. The producer number no 0592 734 704 from the producer opese oni me di nkomo opese obehia me e wo sompa baby bia opese obehia me bia ofre me producer ono obedi hu nkomo na de oho bia one waka 0592 734 704 eno no me producer AB ne number no 0592 734 704 a production line and no a AB ntisa ofra ono bedi nkomo fine na bibi atimi akoso na abera me sorry so idie Mangodee me free me call all night me every Friday bia me all night every Friday bia me all night say enya abo 9:30 o ma she opening prayer say 12 o'clock na maji microphone ye boom up to 5 na ya pon and come share deliverance the word empaibo because sorry I will believe some chapel yawo Achimota Mile 7 Park Post Office Road ho and Mangodee me ye osofo ho enti so person hwehwe me a
na ohunu machiri kwan ofra me producer kro betimi a kyerɛw machiri kwan na waba na next week next week ne yɛhye live video na se next week enti yɛde ho nsankan nyinaa ba beto ho obi bia opese obeye live worship bia no ɛno so yɛbɛka ho asɛm live yɛbɛyɛ we ni atwa video ni ayo bibia nice na yɛsɛ yɛde wato hɔ na okɔ anim ano no production ɛyɛ ɔmadwuma correct ɔmo nyinaa yɛ bibia school fees technical man ɔtaye chi dendenden dollar ɔno so MC ahead of bibia correct de maame ɔsɛe ɛwɔ fiduam ha ɛyɛ Facebook live ɛbɔ mu ma bibia my scripture bibia take bibia correct ɛde my bright every abrim bae nana on the wonkra ha ya so to mana Santo and so way Legon Hills. Okay. Yeah, Legon Hills. So Jumedie no ebreye Mangodee me na metena dwumadie ni nyinaa chi na chinchim kasafidie no na me regulate omo time no ne ade ede ma obebia na me koi de anwumre ebo 11 a dwumadie ato ne din the last service omo de mpaebo checherenche ede bebrao sompa ye woniema ahodo bebra ye de brao wanya ye onyankopon second ene ye ebe kyerɛ wo ne amapa de yɛsɛsɛ wohunu bia no yɛde bɛbrɛ nyame enhyira adwuma yura management antiakosua nyame nhyira wo nyame nhyira obi bia every worker bia wo sompa 106.5 nyame nhyira mesra wo kɔso anaton station no keka kyerɛ afoforo sɛne yɛ maame so ɔde ato ne status yɛ akye sɛ ɔyɛ advert nyame nhyira no paa tala ade no me bia mba wo